Narodni demokratski pokret podržava svaku zdravu inicijativu koja se javi u društvu i koja za posljedicu ima poboljšanje određene sfere društva. Obrazovanje kao zamajac razvoju svakog društva ima osnovnu zadaću da stvori adekvatnu, kompetentnu i konkurentnu radnu snagu i da stvori intelektualce koji će biti u mogućnosti da učestvuju u razvoju društva. Nažalost, obrazovni sistemi u cijeloj zemlji nisu prilagođeni ovim potrebama i zreli su za sveobuhvatne reforme. Te reforme prije svega trebaju da zatvore vrata suštoj teoriji i da otvore vrata praksi. Također treba izvršiti reviziju svih akademskih, naučnih radova koji su stari po 20 godina i koji nisu u skladu sa trenutnim potrebama društva. Ove reforme moraju biti hitne jer trenutno stanje i svako izbjegavanje odgovornosti zapravo je potpis na kartu u jednom smjeru za sve mlade ljude. Sa druge strane, ukoliko bi se provele ozbiljne reforme u društvu i ukoliko bi se stvorio obrazovni sistem koji ima kapacitet da popravlja stvari u društvu, mi možemo da mladim ljudima ponudimo perspektivu i možemo da na jasan način kažemo da budućnost i perspektiva nisu nužno tamo negdje, već da možemo da stvorimo društvo jednakih šansi, društvo koje će imati unutrašnju snagu da provede reforme i da bude odgovorno prema svojoj zemlji.